Mirugo ya Gembe, kaunti ya Meru, ni bakori ya Gavana Kawira Mwangaza areke mutugo jua kuagikana kanywa na atongeria barabangi bathuri na kura. Excuse bakiaria akorobaba bariuga Gavana na thirigo shwa thiri na kiuria kia gutura igururia kirutiragia siasa kiria gitite na mbere gukujirwa aja Meru ni ubakomba gutungatira aringe kura barababa ringire kura. Tuithirikari lakini we complement each other. Watu atueka charo government. Madam Governor na deputy yoku atongere batu inaonda ene county. Siasa ne thirire ekwe Governor wetu wa Meru. Kenda thine thira Governor thithia maendeleo. Kaina kibucha na andu baba kuthingatete okagita waria siasa kairi. Kila negamba na kwaria iringi. Nikenda akenya bonde bakona no na Meru bonde no wina thina sasa isi athire mbito kwaria kairi tukwe mawa maendeleo ne tukwe ikibore maendeleo ne South Imenti maendeleo ne au wengine wasa wapige siasa tujau tukomba kwa dhurana twandu bandu twinde uteno to wakinya ikaga kaingwa na gwera mama kwe mama wetu kwe baba wetu ungi tarakura ya kinya bali andu aria ikwarua kanya siasa na likaitangwa ukatero kanya inga siasa. Madam Kawira inkomuria nete yo kinene nareke na rwaria ro Mike nareke kwaria mantu ya Meru na Mindia inkomuromba Bruno nto bathire kenda yonekana ndene ya ndiguru yetu kana ndene ya ntura yetu ya Meru County inkoria Gavana wetu nareke Bruno akire na nto baraba inyumeke waeta muntu waria mantu yege siasa ende ibaria mantu yege maendeleo nikenda asirere na MCA kania nikenda inyawe ngonu mami wetu akathuruka na ndaromba akara ende ntuko inkai akiromba Murungu so abura kumba kwitha kwina thiri na ngwatane ndene ya Meru County nikenda Meru County mba kwithira kiritirika ngui nonto sana kwina bipengele kana bifungu bya bilia bira kuthoma na MCA bakawa niboba witwa yonto bura arawire gorogwa mbiro isirwe are aruyo na uke kun anabarabeto kana atanosia barabeto na bono nto baindwene batekuona yaka kuthoma bibilia barua niboba witwa mbiro. Tukitana mbere na kungi na kuni kura kujirirwe ntangurutano na nkimano kagida ka mishemanio ya udhurania bua maoni jamu ingi ntere mwanya ndene ya kaunti ya Meru ndeni ya gichigo mbunge kia North Imenti mishemanio eji ya udhurania maoni ja kweberia Gavana Kawira Mwangaza gitine ni kuraringirwe kanana ni kundi bia mbeo mbithi baraba kwerekana ni mikora ya Gavana Kawira Mwangaza ontonta bobo ni bura kujirirwe Imenti ya gategati na kumbe mbithi bara bakwerekana gukamatoa kuma muchejua mujeni Mwankaga Timbi bara mbere kwithirwa bakira mirwande ba mekinyite bakerekanaga ne bakumba kwithirwa bakiangaratania ikaroni onto bure abo kujiri ndene ya South Imenti tawira mwandiki wetu Wanteto Frank Munene agutotareria chio na rwere ntukwira Meru barethiritwo beterete nikenda bakaja na maoni jao ira ijikena na kimoni ta public participation iguru rwaria rwithiritwo riri county assembly Meru rwige kwebeberia Gavana county Meru Faith Kawira Mwangaza Meru ni bethiro bagitumira kirishigo bunge biao tukiambia na mochemano jojo Imenti North intereche kia njuri jura jo kwithiritwo juri na kachagache nyingi okunanga goite na kinya kugerana gwa Nkara na ndeto tiona MCA mashinani turenda bagwatanire ya Gavana impeachment yetetethia na ndita maoni jakwa nkiuga Gavana ni mama Ontota bobo kionekana kaire ntereche abadhuguchi yeshugo bunge ge Central Imenti ntereche Gatembe arana bobethero bagita maoni jao kija kuiga Kawira tari araitoko mwakura na nyekura na ere Gavana ekira kabuti ya Gavana eke mwekuru kando na ne Mumeru ngeje
tugitagara ntere chankwene nabo ne bakwethiritwo kinya bongo bagichumiria kwa wingi bamwe bakigika ngavana kaunti ya Meru baraba ingi nabo bakiromba MCS muthenya ja ruju kwithira bakimwe baiberia basi tuliwao na arua na ngugira tukona vitana na majority na mbona makasi ruju turenda kugwa mamojo akuna kathita turama tureto turenda kugwa akuna kathita tutibona agena seneta beto bamwaanie tutugomere yone thiri gukurukira mama na nkaina karwembo mbugi atere aibwe kawera akeruma makasi nenda mukandagia kawera Onete aende kabisa mama nenda kabisa aende atueto uga sibitari cietu itiona ndawa no ntonga bana bangete gwitanguge we nyanda daktari na itanguge atena nasi kwa mama nande nakwatenjere gwita na makasi omotire kyarora wakurunda wala mato nyuma bamuthene turikirite na kuriunga ntere cia bogeta arenya kungo kwithiritwo kuri na gachagacha gwa ikundi bio bieri indi baraba inge bakinyeria ngavana Kawira Mwangaza ithirwa ke Bible no ntubakura magwitanira nguge na MCAs oni ndiuga mama akana na to aige twekira ngugu kimata kia thahabu etakuria kiontaka naitwa na kwingana mama atunya kimata mama ailete kaunti kwa wenja akathana ure athana kwa auga ngugu igakara aria ng'ombe igakara gaja gaka MCS beto heshima na atweka ate MCS beto heshima ufiche ile thiri mama tumwete the test next week ataenda nyumbani no ntono kwa na nyamotema ne jona arwa kare te anto baja badaukia motemanio. She is not a leader, she does not deserve Meru ito kwenda mutongerio mwega na mwananchi na kuga ende ate kwenda kumwakanya uga katwete anto baja badaukia motemanio kwe babo geta institute na kwirira nonto bagutara Kawira ngabana wetu Kawira twerigirite agatwitira ngugi bwega na kumwankatha ici Kawira agutonya aretire ambiria gwita ma MCA amba ana bai babethi twabathurire tubendete tuone tubachungunite na twamenya bagatwitira ngugi Kawira ri akuria kugwatanira nabo Kawira akorua mashenani na gwetu area yetu thina cietu atemenya Mwangaza na rege toko pareti na MCS ba Meru County na rege toko pareti na boneke no tubago tueka atere abogeta asini amureke tere mbere kiegari kiao kiraire abogeta west akiuma hare DMK agetoka ikathuri muronge bahati tokonoka no tubakawira Mwangaza Kawira no mwanka nengogeira aguta thai kuruma mutongerio othuri ni antu umetambo ruma mutongeria rumina athuri ni antu toga mantuja atibona Kawira atitongere Meru County kindole kimoja kivuji chawa lazima afanye kazi na MCA na maseneta vizuri kuteka harakara hitare raja na badere kwe wa time at least even 6 months ili at least bokona teka kwe ubomba ko mugambitheria ngabana ni mama kwa utwe na kugwerua goko nene tukiuga wathani wa mama butethoki na gageta na mbere na impeachment ito tio menda kaka aya wakanya ne kenda akarita ngugirere we me ake gwitana nambuke ujo othoku bwa nkora bututeje Meru atongeri bita ngwira chechi yao na Kawira utunwete na Kawira twamukaria inkuona ngoge yetu nethete na mbere bwega kana te sawa lakini batwe twejete na arua kweja na maoni yetu no mungu wonde no kuigwa kweli mungu wonde akwewa opportunity ya kulita maoni jawe urago support mama urato mo support ando bale ba ukana na freeway na ba kwewa kanya bonde ba wakanya kao bajirita maoni jao kwa udai orangu ane MCA wa Bogeta East itwete tebwega sana na ingwete ke maoni janto ija kuerekana na ija kuonekana na ando beto tugwatanireni lakini kira kereo maoni jonde toro support mama no leo tomo support jonde ja ujokewa lakini majority kaba kajokia the wero yao tetazawa na bwinda muntu ina maoni jawe baraba kwejete kwaragania baithoganagia na riro ntukwe public participation yabarigetie public participation irakarika for 7 days kuma ntukwira mutandao jwa rugorirwa assembly maoni jara toma gwa jama inge na ito receive memorandum kwa unaru ate kore ntukwe muthia babwe bote andekera maoni jenu ibo andekera maoni jenu whether I support ngavana na no to mo support
ende batwe toriugae Kawira no peo aende mama aende mama aende asante sana. Kuma Bogeta gicigo bunge gya South Imenti nkiripotera Meru TV Mbeto Frank Munene. Tugitana mbere na nteto cietu ni atene kura kujirirwe ntiga kienine gia gitura EAPC gicigo mbunge Keigembe South iguru ria rwarie rwa kweberia ngavana Kawira Gitine ntiga ijiririkana kumania na mbeo mbithi barabara kinyire bakiangia ngavana Kawira Mwangaza murithi wa ba ari na Shionkuruki Kari, lakini we complement each other. Watu charo government. Madam Governor, na deputy yoku, atongere watu na wanda ene county. Siasa ne thirire, ikwe governor wetu wa Meru. Kenda thine thira, governor thithia maendeleo. Kaina kibucha. Na andu baba kutingatete okagita waria siasa kairi. Kira ne gamba na kwaria iringi. Nikenda Akenya bonde bakona no na Meru bonde no wina thina sasa isiathire imbito kwaria kairi tukwe mawa maendeleo ne tukwe ibore maendeleo ne South Imenti maendeleo ne au wengine wasa wapige siasa tujau tukomba kwa dhurana twantu bantu twinde uteno to wakinya ikaga kaingwenda kwira mama kwe mama wetu kwe baba wetu ungi tarakura ya kinya bali andu aria ikwarwa kanya siasa na rika itango ukatero kanya inga siasa. Madam Kawira inkumuria nete yo kinene nareke na rwaria ro Mike nareke kwaria mantu ya Meru na Mindia inkumuromba Bruno nto bathire kenda yone kana ndene ya ndiguru yetu kana ndene ya ntura yetu ya Meru County inkuria ngavana wetu nareke Bruno akire na nto baraba inyumeke waeta muntu waria mantu yege siasa ende ibaria mantu yege maendeleo nikenda asirere na MCA kania nikenda inyawo ngonu mami wetu akathuruka na ndaromba akara ende ntuko inkai akiromba Murungu aeso abura kumba kwitha kwina thire na ngwatano ndene ya Meru County nikenda Meru County mba kwithira kiritirika ngui nonto sana kwina bipengele kana bifungu bya bilia bira kuthoma na MCA bakawa nibo bawitwa yonto bura arawire goro wa mbiro isirwe are aruyo na uke kun anabara beto kana atanosia barabeto nabono nto baindwene batekwana yaka kuthoma bibilia barua nibo bawitwa mbiro. Tukimantere chia egembe tutonye ntere chia tegania nari anabo akariba tegania centro ne barashumeri na wingi kire mushemanyo jua kurita maoni iguru ria itwari ya kweberia kwa ngavana wa Meru Kawira Mwangaza obichine kuringana na ripoti mushemanyo jua igoro ni jurare mere gwitana mbere kumane na ntiga iria irethirwe igikujirwa gategate kambe ombithi bare abakwerekana ni athingati Bangavana Kawira Mwangaza Adams Mutoria wa The Ranger arina Shionkuruki Orira rwariro kurita ichangavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza rwirigiri kumba kwitha rukiarirwe muthintu kwero yugiri kaunti assembly ya Meru hakari kuma gishombo getikania bothe tintu kwero rinde ne kigochwa konenkanira maoni yo egurura mswanda juju Akiare na methetwa nteto akaribane bonekanite kumba kwitha bena muthuro munene ngavana kaunti ya Meru Kawira Mwangaza oria bakuana rete kumba kwithira kiritane ngui na atongore bangi bara bombere kwithira bakithura kaunti ya Meru akaribana ndi bakiromba MCS kumba kwitha gititha na mpwiro arirwo kumuritarita gitine no wangu athiolo nkiniamba namba roba kaunti namba bonde ba Meru baratu wane abechi baba muthiolo nkirite ibaba ko benefits au to kuthura MCA na to thura ngavana na to thura MP na to thura senate toriari toregerwe MCA bakwaloga banje akwamberwa toriari toigwa gathuri imauta etayo ndene Meru endo tugoriare kantu babonde bathukire antu babonde twathurete kabathukire ngavana wetu Kawira Mwangaza twamwere kura lakini ito kuilile itiambi kura itwamwaya no ntubra itibwa kabwethia tebwa abwetherie utebwa muntu amenya kurita ngwe yewe engwa kinyandre ne family no mwanka bwethera bwena ngwataniro kendra borita rumithia koro kowesi mara turare aro kinya wora okendra kura mwakoro mwa no wetera Meru lakini atothokeria Kawira ko Kawira ateko bwera na batu itoro tha chionve to moruto bisi na batu to na interest niwe
karuma heshimiwa beto aketa MCA mberwa ndiro yare mberwa re ibiro torokete rokere kuitungumane ko tungumane tika to dura MCA beto ate MCA beto mberwa MCA to empiti mberwa no akebelwa kira kenene no akebelwa na kuwa ikebelwa na thokerie muno na thokerie kuropio nonto nende okay akuthikirira thai antu baba inge inyai ni Meru County bariwa batomba ikuthura mwekuru na bira bikutuma bauga batethura mwekuru inonto batwiretwa thura mwekuru the first women governor reto muthura irio mathina ya Meru County gwatuike ndi gavana atomba ikwatanira na MCAs baritira mwana wa Mumeru ngui muthie bura karibaba wete ne bakwenda kawira mwangazo mbakwitha kebe rwetine kenda kumba kwithira kwina witi na mbere akaunti ya Meru orabo wete kumakara mwangaza ethira kithuro ethirita rendo na MCAs na kinya bunge na atongore bangi ba akaunti ya Meru abati kumenya nwe kate house number 1 na tikito mwerete agigia family yake na amenye bou round kaka na akenda kana akerea impeachment no mwanka yendele na ane na tone mutongoria ora ayetaniria na MCA 46 iso sie na amani county ya Meru asia theria buru batu to kai ekoro atwagire heshima buru batu tha inya bura mwekorera ba Meru kada mwekoro mwata wa mone Meru tha yende kawira atwetherie batu anto batena kireke na nende kwathirana kona yakatomba kwatanira na atongoria bangi netekerie tu aume na rosafi tothure mutongoria ongeora akaomba utongoza ibwega impeachment ya kawira mwangaza ontu kuma nthira ombwa ntona mwekurungi nturika yao ntona nteri ingi ya mwekuru yae ntona nteri kengi ya mwekuru yae batu ito support onenkere ma MCA mbia baturitire ngui ontu MCA ibo baise masinani ibo bakumya kona cionthe ndrene ewandi cio county 47 ni kurutirwa ngui ni gavana bo na ma MCA kwa yetu Meru irio tukuwa atiri ugia kwithira kawira ati umba nane mukonge kana to murume onge aturutire ngui antu baba inge bakuyaira mechie bakwira konako twaujia rero kire MCA twaujia kuona mbia ende otebwo tumbo mwera katukaua kawira nane antu ba miaka 70 ruterene rwake uchwa batona mbia ire kotia corona kana cio koro kana ire ko areke kuronge muno muno ndegirwa koro mporo abori nwe ni MP wetu watigania East totamo mena ito dieto wengine tukethura arekane ya viongozi vingi ethira kura mwika onte Meru aende nyumbani ama asiende aende nyumbani ama asiende nkiripoti na Meru TV kumbatika nembe chanda msimoturia wathirenja tumentere chia tigane tutonye ntere chia bori na area akariba bori barashumerie orukirirwa muthenya jwa igoro kire muchemanio jwa maoni ja kuritanga bana gitene kire muchemanio jwa ikora kujirirwe mpatho chia ndwaria kire akariba mwe bakegwata mbaru ngavana au magare na bangi bakiregana na ontobo area barombere kwithurwa ikira simikithwa muchemanio juju kurungamwa aithiga kiwa mutegi ari nacho Goibu watinda nderano na kuthimana kathori gicigo mbunge kia Bori ara mutetho kurigwa gukarande na gukira ino ikumania na nkujanio cia hakari bara bakwite kuruta maoni mao kire public participation kwa rĩria rwa kuruta gavana giteni mwaba kiungama uri kukaruruka gete kwa gavana Kawira Mwangaza impicho kwa gavana nyoto mwae gavana gaite tango gewenka na gavana toko de kwata na men kenda bomba topenya oyo ndio MCS ile na mbele na wale wa impicho gavana amwetu babu na mbezete aja go support motion ya mama gakana neke to kura mama gakana mama temeshimagire atongeria bange ntokera yetu makireche tuga mama gakana mweshimwa wetu mwiri twamutarire ikenda tutira ngubu arafu mama achoke uga mwiri ate tutira ngubu noga tutira ngubu kibere chende kwa mama Kawira Mwangaza, Excellency Kawira Mwangaza, unaenda nyumbani hii Christmas aishi. Ndiaga ku support motion ya Kawira
wimpicha nontobwa itemi vinde nabyo kagora timuntora otadekagera court orders timuntora otadekagera court orders kwenda murutungoge owarogamma gwagomete lebeni ya Meru na realistetire ikaunte ikoti na kagora naregie komechotegeteni ndiago gogo support motion yerukaere nontobwa yetomi wotweka na yuta bamwe bakionania kuganiro iwerera Kawira Mwangaza kurutha ndugatere Kawira kagaita ngogeme yake tano no impeachment hakuna kitu kama hiyo impeachment ya Kawira natoka na impeachment wabake bonde lembeje piaje bombere nkiragana na manto jagu impi gavana yako halabo Kawira Mwangaza Mutanaji mpenda kuona tere oni iko sapoti mama Kawira Mwangaza akaregetene reporter Meru TV kuma gicigo mbunge kia Bore nyoka mbetaga ki Mutegi. Ibwega sana Gaki wa Mutegi kumantere chia Bore na kungi naku ni ati gute mtu kiumbe kinya umwe ugetithia ngari kana bikibiki ati kuthingatira mawatho jau kamati bone kuringana na mukariri giti wa etithia ba boda boda ntere chia Tharaka Mathew Nthiga miario regwa timbaru ni DCC wa Tharaka South akiuga ni untu bumwe bwa gukabanira na mitino kagita gaka kathigunku ndagara waigona na gutoacio ikiririkana mweri wa Disemba mweri wa gikeno no rantu bathia na mbere kwithora baikongwira thigonko inde chiamani wa bonda bonda ntere chia Tharaka bona Mathew Nthiga nombete kwithora gitambitwa thithia bonda bonda gutigire bare ritho barabarani ikenda kwithora bakeboka mitino kagitani gaka kagita Christmas na itwi musimu wa Christmas iro kwina accident ira mbinge mono kwa ni obwambo mbakwira nthaka wenzetu no igwe twi makini mono kagita kara tukuruta biashara chietu barabara ni wigwa twi makini na mono ndeni ya town ya kwa twinkoromba ndaka chetu kwa kinya abantu ara town iri tukageria ku minimize speed no ndo kwenera wigwa town nyamura speed limit ya town kwa tukageria ku speed at least buragomba kuona gintu kya umirini ni emergency o akinya mbureki utakiringe kana kinya wogwe ngotagwe na kanya gwago gatwiko tiumia na inya no ndo nkwenda kwira ndaka chetu machini no tutumagira kagita kara ya ruthirwe etaruthwa yina mbundi rire gwa kinya ndi wogwe ngwa ukagwa na igo ukaumia athithia bonda bonda bakithina mbere kwithora bakiwetaniro na gwenyangi batwana tatwari agitania karito ba emesi Nthiga nombete kwithora agitambetwa kiria athithia bonda bonda kwithora bakebokana na giuntu giki na mono kwithora akiuria mabitha bokaria kwithora bakiretheria antu bara bakumba kwithora bakirutha giuntu giki ikwithora kwina mwanya wa bonda bonda na bikibiki karatu icu tumiagwa mara anga tukura na bachukuru anga muntu abikibiki anga kurutha ndaromba tafadhali kagitaka anabai kagita kana bari orindi tafadhali tugerie ni kwa avoid mantu amu iria twinyangia biashara chietu arabu into matokuwa neo kinya untu bura into kwira thirikari neo kagita karawegwa mwana kugwatikana mimbi na kwina muntu abikibiki nithingatiro menyi muntu abikibiki akariata nuntu tio twi sector ya bonda bonda itwa ibangire itwa register ndenia biama twendenia ikundi twendenia sako kwa ogu tukuromba thirikari kagita karawegwa muntu abikibiki akurutha accident kana mimbi muntu abikibiki akugwatorite na mwana cukuru gatwambe twinivuwe tio twinga turi atongoria tumenye aswawe kana muntu uyu ari gikundini kana tire gikundini no ntu tukarite tukiragaragagirwa wira yetu na inya sana uthuku bwathuke bwa karika bantu accident ya karika bantu tukaira antu babikibiki lakini ira mbingi ukathingateria antu babaruthite accident no tiagwa bari antu babikibiki Nthiga nombete kwithorwa gitambetwa kiria thithia bonda bonda mona barabankari utigeri bagwebanira na njobi kagita karabombete kwithorwa bari barabarani utigera biria baraba kaithorwa bakamateti bakomba kwithorwa bakinya kuraba thiete bari thiria tugerie ni guchubira murungu agituchubira mbandi no ingi neti tugwichubira na kira gikosa accident mono ndaromba tafadhali ukaya kwa winda kaya bikibiki no kwenda kuvurundika na kanywe nyamura kanywaji gaku rira gwanywa menyothithia bikibiki yaku windereba gwanywa menyothithia nkari yaku ithi wambio relax steam ira riri kauma garuka ndenia kiongo gyaku ukanjiria kuthithia nkari yaku kauthithia
kuthikiriria bikibiki yaku nontu ni gware akwathikira watho wa barabara maybe ire okarutha accident ti guto yacoka guchangira nukuona ni January ani bathiete cukuru maybe ukithukio kiunikanga mwana waku no batiri kumwira cukuru ukira muguchereria family yaku. Ngiripotera Meru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi Arietũ Ndagara Waigũna. Nteto yuchia kuma Tharaka nicho chia tukinyithia muthia jwa nteto chetu kuma rukirirwa na rwen kuma aja nyumba yetu ya nteto ya Meru TV. Hindi ngakwendera uraithiria bubwega bwa Meru TV. Nteto chetu nombe gutugwata kire social media site chetu niyo Meru website yetu niyo Meru digital.co.ke ruterera Facebook ugatugwata @Meru ugatugwata gukurukira Meru TV Kenya Twitter ugatugwata @Meru TV Kenya na Kenya YouTube ukomba kuthora ugetugwata Meru Digital. Ni mbwega sana tushemania uona nkishokera na nteto iria iri mangatheti-ini. Nimbitagwa Nancy Ndogo.